imparting education through books at our curriculum. Twikiro amashomero g'ebyaro aga UPE Agacencwire primary school erukushango muri Kigarama aho batungire first grade 26 kandi bakashitamisa abana 5 kandi eki nibagira ngo kibe kitakakozurwe niko kusima president kandi ecyo nintekateka nicyo kiretire na performance eje mpango yabaho bwenu umuringo bo mutano munchirize nsimoho abo chiko barya Shemeiro mnonga bwa results ezurugiro mu ine bunyombe ntakuchespecting kugera niye kubasa kora results kezo zikuingana sio ukozere aggregates mushanju ahari Nyakashambya primary school bihero first grade 3 na mushanju kandi abana 32 biziro mu grade ya 2 Nisima staff ya Nyakashambya abashomesa babemba tufaho kutereza tests tukakora tukika mwene nyina kushemerera kwinje munonga no kirabikire ngo abantu binje no batekateka ngo amashomero ga government niga performing kubi konka itwe nk'abanyakashambya twe natwatanise twenzire kwiya hwecho umukora munonga kureba ngo twakompitinga n'amashomero ga private omuri Nyakwebundika omugombora ya Kigarama mu district ya Sheema abeka ya Reverend Tito Byamani baba bari mu mashemererwa umwana wabo ayesiga mukama Dickson ohiro bonero mwenda amazamagaro ngushemerirwa habo umwana witogo wa wizara lya kana ahabo kuba itwe umufamily maxes ni tekitubirire cyo kutangaza mbwe nsima mukama ahabo kuba zitarumbabaza mukama nitwe kitwako bintu kitunga intekateka kuba doctor akuba ndebere nakora jom science kanye expect yango naba doctor inza kwereka yito aba barugacamuhungo mu Rushenyi ni Shebo batayira kutugambera kubakozere ebibuuzo byabo kozere 11 ekindetire koraje no kujanga abashomesa banje babe barwerunje kana aranga bayemeriyo kandi kozirita intekateka ngo kiresenika abo kugira ruhanga bari yo mwezi wanje Gashakwa Sheikh Abdulatif na Michael Atwakire.